van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ve tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai Manipur a buffer zone a umpoiti a governor AK Bhalla in say zanhi ni sim somlani kumsang ni le somni le gup tolbol ni ho a gazam ki pin na nei ho thalhengle kokomi convener horizam athoba to meeting anei na achun Manipur governor AK Bhalla in Manipur gamsunga buffer zone a umpoi hichichung changa hi government in say na anei sa ahitai ati hichi meeting achun chief secretary PK Joel Injong pan ala in ahi Manipur aga le tozi Galzam IDPS ho government in Danselovin akoyeti a zanhi achu Galzam hon governor chenna lokba vanzona ki phinna ki zotna anei u ahi ki ho ki chaya thu so la ho koma holim na abol na achun kokumi convener horizam athoba chun governor in Manipur ki vai hom na buffer zone ki ti a umpoi he chi chung chang hi mi pi in a het hial na loadinga nisim som la thum tolbol ni khole hilche na ki nei ding a hi ati Nitin Thuso Daily News. Leimahong update. Leimahong langa ukeng ne hon zanhi a gari thlai ho bon abol jiwa. Aki ho tha thailo na uchu. Tuni a afiala ki ho dia aneki sei chu. E ki ho pi ki ta lo jiwa. Apha teplova indefinite banzo. E bol khum ki ta ve. Aban ichal be diudan lamkai hon ahin boy pi lai ta u ahi. Public rally leading to a MIP het sa le team na 13 January 2026 more le akim vela cheng nam MIP zo se hinga het sa le team na chu a hi le mai thei hon tha chimi dinga gal e hin bol khum ta ajiwa nungchen khom ta loading daisy a atuma ki vai hop na separate administration government of India hinga ithum oto hlona ku ki zo council in government hinga kathum o nei peloi unti a MIP ki zo na public rally a hin gon to hlona KCA TPL nganse na dungzu ya more gamkaya KCAMB STC KSOMB MYC KKLMB le KWUNHRMB makai na azong that 14 January 2026 Wednesday ni a MIP ki zot na to kon a umding ta azin jing ni kho a ki mancha na ding dan le ki ga na thupon achunga ki min pha CSO chengin ahung ki neizin a hi akhatna separate administration in the form of UT with legislature hi kuki zo chaten ithum o ahi to hlonin mi no mi pa nunga gol langhon kikim ke ya pan ila diu nam ingai lut naw zat dang nam dang hole government ho ibet sa dingo ahi ani na jingni khole koima kholchi lokondo dukan le kaithang hong loading jinglam nidan soma kipat nilhalam nidan ni chan total shutdown ki ko ahi to hlana mi pi zo sen izui chi diu ahi athumna jingni kho jinglam nidan somle galngam lentol gamnom veng a mi pi kisu khom ding ahi hitabang nam pi to gon na sa lawa ama chang phat chumna kin gon kho sa zo a really a hungpang lo ho kimel chi ding nam pi ngai lo a kila ding ahi alina total shutdown pungsoma kipat pungni chansung aki ko to hlana mi pin zui chi ding nam khat hi na zala nampon namjem ihung ke wan chi divin ekite movie khaije nam mi pi te hijreli akon government of India in SAUT ithumu ahin kho sa te na divin lamkai ho jingbo ngansi lova mi pi injong pan ila chi diwa sangta a tim na ahung ki nei in hi joint CSO thakiala media and information Hills Tribal Council more 13 January 2026 Hebron khopi a koi ahi ke thei nai lo pasal hon khanin Israel sipai IDF ho uniform akivonun sana ki zo na khat anabulu un ahi sana tampi le sekel tampi zong anala do ovetin ekisiji IDF 10 amho ahi lo da no asai ngalun micham ho chu amat na divin pan ala un ahi Israel media akimu in asai na achun Israel Arab stay ahi un Bedouin tribes ho ahi vetin asayun ahi zilkung to amun ong koitabang zilkung pangnom hon di Zealand bung high school ahi tribal theu ahi Metzle Science Hilding Zilkung aki hall in lunglut na nehon contact number ki pi a ho ki za amat pi thei ahi di Zealand bung hi he thei dia chu more hel a yango bung ho sa chet khu ahi e MA Education Corner contact number 7630811275 koitabang alunglut i umkhale contact in the bozing theu ahi
het sa le timna nammi pi te kangui le lamka ki zot man na ki ka aku ki ten izot naw lampi zo si hizong le igel do jing diwa ki deisa chu a hi le hi chi hi a hi zingi pathenin pha asa le ilampiu hi kumle thla sot ta in zot diu a hin imati chanin la black topping ki ball pontin passenger gari hi han private gari hi zong le khole kho ki ka howang thilchom a hitan khosung vengsung na zot ting ule gari spin hi a ha thei chana tol lo din pakai jisu minin ikitim uvi I ham tia hata na tol te te uzong le a kho di pon a hin la na nammi pi te taw na hi gel kho in tia ikitip naw hi azi chu khosung vut vai a khu in sung la le ne le cha athing ta pon dam mo ve sit a hat hin von athing thei pon von gi pho iza kai vut vai adim in hi nang ma ne het loading a hin khosung pumpi vut vai a khu jing jin lampi na zot pa naw khomi hon na ngai lut ule gari ol tol din ikitim ove bai lampi zot pa khozo se cycle bazar sunga umchan hoilo ta amu do ho akhat na mi digel lova gari hata atol vut vai khulewa kitung ni na zukham zo se la a het ngan mi ko ma noi se ta ki phinte te athum na kai thang mun ti chu public place muna beri chep alina ni atheile thil jo khanin dustbin holawa anup no ma anian pai thajing anga na gari parking boldan them uti ti a vaipo bazar bot le police ki tho khom ge ya zong abe be hinalizin nomo akisalei jingse hi ahoilo le ikhan to theilo naw pen a hitai ki khel uti ki simpha uti saigul gam ki khel nadia nang le ke isata ikipat lo ule khatleni se mana khang to ding a hipoi WKZIC akon nammi pi te hlamon na thuthot January 12 2026 nampi lingkhat hi na dinga ha sat gen theina tampi 1970 na pa 2026 kumza khat wal I hin tho to pe tawin a hi hizongle lungthla lo hilding a hi pathin zalin kumsom thum ki ka in ikile do pai jing jiwin a hi heti chun Indian largest democratic country a ST community chomchom 700 wal umla pathin zalin second position ti chu minate banchanin fil chomchoma iding thei tawin a hi tu a ehon ito ho tabong ho hi independent sovereignty country hitasa nammi pi te honjong ha sat gen theina achi sa kumzanga kumsang khat ki ka ho a chu anato u a hitai Israel tele Jews te de hi eho tho sanga ale somnga somgupa ha sazo a 1920s 1940s sunga a million sima sugen theina le thina atu un Jews mi million gupwal in bolgen theina kelle dangcha na le sajovin thina anato uvin hi jesu thingpel crossa a hian beun athisan phuba ki hole kacha teu katu teu chunga hlunghen anati nawga result chu a hiye Matthew bung somni la sigi chang somni langa hinla May 14 1947 kumin Jews agency makai na in Israel state tundo anahi in tu hin sovereignty country tampi ho sangin Israel amin thangjatan ahi hiji ajo kuki zo cha te jong Jews te banga idin do na diu ni kho sot ta loading ahi songko te gala chu ane thi chai thei hi win hinla pathin zalin khopi sung ilhungam tawin ahi tun amho sangin political movement langa dinmun nailam zo ilhung tawin a hi e santen thachimit gamding egovin hizongle boundary e second pi tawin a hi milong songko le galeng hon thangthip je in Ace uboy H uboy jingjong leve I political movement o hat zo che na ding le gol le namdang te headinga ku hi zo SLUT poimodan hungkelang do diu a hi zoi hizi chun nu naw chapang khangtha nunga golhang mi nu mi pale hausa upaho lungthalo hela pathin songpoma aha zo che a ipanche diu a hi ti hi WKZIC in hlamon na thuthot hi hungke thang sap a hi for God and Nation World Cookie Zo Intellectual Council WKZIC chiwa lim hungke da do te ni hi jangboy vai phele rut tung dim zo a hi lone chuti a hi le pasal pa hi vai phe tribe akon chule numei nu hi zo tribe akon ahin akivan na hlon hi thado ku ki namfan a hi ji a chu thado tribe ti ding hitanti hichilaya hi mizo naga or ku ki ti a option koi khel angai poi hichisa nga chun ku ki sunga hoi chi tribe ham ti zo han lang le hungdi thei pen inti aji chu ku ki in atum in nampon namwan anei pon pautum zong anei poi ku ki hi nomenclature a hi in tribe min a hi poi ti chu hilchit na inei u a hi vai phei zo chule thado hi zong le abonova ku ki a hi ve ku ki nomenclature noya ki khai thla a hi so ke yu ve ne min thang ku ki Facebook post
tu so hi chan chun akichai tai tu so abana anangai khom ki dingen ka hinlim chi uvi tu so hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed.